kushuthi lo mbhalo wayebhala lencwadi wayefisa ukuthula mamZulu kodwa kwaba nalento yokuthi ngenxa yeSiyoni ngenxa yabantwana bakaNkuluNkulu uthi ke ngenxa yeSiyoni angiyukuthula nangenxa yeJerusalema angiyukuphumula haleluya ngenxa yeSiyoni angiyukuphumula nangenxa yeJerusalema angiyukuthula haleluya kukhona izinto esingazithulela kodwa masibona ukuthi endlini kaNkuluNkulu akuhambi ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngayo kodwa lo mbhalo walencwadi ungathi wayebuka ukuthi ngiyafisa mina ukuthula kodwa ngikwazi ukuthula uma endlini kaNkulunkulu kusanjena uthi angikwazi ukuthula ngenxa yeJerusalema uthi ukulunga kwalo kungakaphumi haleluya uthi nokukhanya kwalo kungakabonakali elithi izwi likaNkulunkulu thina singumuzo wakhe lentabeni ongenakusithela haleluya kudingakala ukuba sibe izibani ezizokhanyisela izizwe zigijime kuNkulunkulu ngenxa yethu uthi angiyukuthula uyafisa ukuthula kodwa uyabona ukuthi hayi kunakele endlini kaNkulunkulu uthi ngenxa yeSiyoni ngenxa yabantwana abazuzwe ngegazi likaJesu bengifisa ukuthula bengifisa ukungashona usabazalwane kodwa ngenxa yabakhethiweyo bakaNkulunkulu angiyukuthula uthi angiyukuphumula ukulunga kwalo kungakaphumi njengokukhanya nokusindisa kwalo njengesibane esivuthayo haleluya lento yokukhonza uNkulunkulu ifunakala ube umzalwane ozocacula ukuthi ukhonza uNkulunkulu athi uJesu akekho ongathi mamphahla mayesokhele sakhe isibani afihle ngaphansi kwetafula athi sibeka ngaphansi kwetafula ukuze sikhanyisele bonke abantu babona ukukhanya mase bayamlandela uJesu bazomlandela kanjani uJesu uma thina singukukhanya kodwa singayikhombi lento yokukhanya isikhathi zokudala zomacashelana abandla kaNkulunkulu ziphelile inkosi yamakhosi izobuya noma yinini izolanda ibandla layo uma thina sisaqasha isingayivezi lento kaKristu singakhanyi phambi kwabantu ukuze abantu batuse uNkulunkulu ukuze abantu badumise uNkulunkulu ngathi bazomdumisa kanjani abantu uNkulunkulu sisadala umacashelana nathi siyibandla kaNkulunkulu kodwa si-acta njengezo haleluya uthi uverse 60 uthi ngimisile abalindi phezu kwezingango zakho Jerusalem haleluya bakhona abantu abamiswe uNkulunkulu ngendawo abangazophumula abangazokhathala abazokhuleka imini nosuku ukuze iJerusalem libe umuzi okhanyayo uthi ngimisile abalindi phezu kwezingango zakho Jerusalem uthi abayikuthula nakanye haleluya uthi abayikuthula nakanye imini nosuku nina eningabakhumbuzi ngoJehova maningaphumuli haleluya khona abantu ababekwe uNkulunkulu ngendawo abangabakhumbuzi abazokhumbuza abantu ngoJehova ukuthi noma subheke eceleni ukuthi lento kaNkulunkulu iyaphila buya lapho khona abantu abatshalile uNkulunkulu athi ngitshala abalindi abazobubula babubulela iJerusalem haleluya sibubula kanjani mamshange asisabubuli manje siqonde umuntu sizomtshela u1 no2 no3 wakhe ukuthi awenzanga kahle ngoba abantu bathi siyajaja siyedolweni uthi imini nobusuku siyanxusela ibandla likaNkulunkulu kulezi insuku ngigcwele unxusela abantu abasha hey abantu abasha bathagethwe isitha bayamfuna uNkulunkulu kodwa izwe lithebheke
bakhona abakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Haleluya. Kodwa bese kufanele wabantu abasha kubonakala uJesu kunina. Nina ni generation efanele iveze uJesu. Ningavumi ukuthunjwa. Haleluya.